kuda etoso nan ewo afimu yewura kotokohene emfie duoso nsia a wadi wa asase so yewura kotokohene ebetena banwa so emfie duonu nso akiri no awukuda edikan nie ene kotokofia ye de aya akono so wo hwedom e wo ha ya akatachie opoku warfo ene wo ha akatachie diokonanim akatachie diokonanim ye mamutiri nkwa yadase nantese ne se me famfiri so edikan da wodi e ma yahwefo ehu yo ye frame Father Stephen Ozi Secretary na me headmaster e opoku school ho okay na ene ye ba e be China na okudei na enantesia ne se afimu akansi ekosie America akansi ekosie okay yidikan eko inteko okay inteko no eko zonals ansani ya Super Zonals na zona level ni dinkunim okay eno no crew anu ni wow ha ena yewie de sako Super Zonals okay na Super Zonals yidinkunim okay mfani ya Super Zonals ni bia che wow enti mfibeye edu eni wotwini chese na se ya bre yedi yatoso mienu saa beye mfie beye enan ni ti afi ya dwen se ye beje crew anu na de be chenana ene de wose ye oyo ene agi crew anu enie wow akatachie di okunanim ebra munya akwan ko ye wura nim adi crew anu ya mananso ha so was ye wie okay ye no ye we make fe 4x1 ene the fastest e wo wi ase nyina wow sa America no opoku awe de ye ne de bia agi nti eno so crew ani ye sa agi eno so kan ho eno so crew anu so ni na ye mienu we ka ho miensa no enti ye ba ye de nyina be kire nana okay na ye na ehira esoma ye se be ya afie besimu so ye be sa agi ne sa be kire no ti be ya na nantese unya akwan se headmaster e de wo mofrɛ ko ye wura nim de crew anu share ne nsam asem be na ye wura na mo kamete se na woni mo di nkomo bi wetu ma yate bi o ka kire se ya ya de pa na America se yakọ na yakọje o se 4x1 de ano ohio de timaje de na ya de pa na obo nkwa na baso okay to hwe ni asaje ntakono no se ene mo ya de owie ni asaje Super Zone no se da bi me mo ya de ene obo mpa na ohira ye okay no se ntonkoso ne mo moden sa ne fa nhyɛ ni mo nyam enipa eta mochi ewa agokansi amukọ ye nyina mu no na mo ba chia otumfu awie no asem bei na mo ka kire wo mo na ebo na mo hye wo mo afa akansi a edi akire yo ye beda enkan teacher for ase papa so mo time mo frechi omo training wo mo ene wo mo a o man training wo mo do mo sunsum do mo nya san tai kire nyina ye da wo mase asada kase enso ekwama akatachie old boys omo ana tai chi ama yezo so yakwakoje sa about body okay medda assistant headmasters and senior house master and house masters ina so ase ye onkofu bia omu nche dan chade opoku school ho nanso mbeboa me training mo frey okay omu so ye da sadaka se e ma wo mu ye da region director and mpanyufo ina so ase ye da pempe force so ase pempe college force so ase se omu so eta ye chie na ye so etimi je sa ye nuanu no omu tie do omu so ase obi busa se enka akatachie de yehumu a eye nwoma se yekosia kan enkontabuo mathematics no no science no na mo ana mo kɔ no ɛde ne hyɛmu nkuna sɛ ball bo agokansi amerikatuo nyina no modi mu humba hyɛmu bi na modi mu nkunim yo se ka entete nwumasua bibia wombi enye nkonta ne brofo nko nti obi a wabin no science sports no wabin pa enti se yetimi edi nguma ho juma ekon kan ne se yetimi akoje sports ne agede a na je se ye no angasa no ye pabene enti no ai adesua de wonu nyina wombi akora bi wo ho no a we pa no nim ye se wo hye ni nkran ya woni betimi de aye e de akọ nanim Ghana so wa no tua se ye pe athletes ene omobobo enti se yo school ne esua ne sai wonu kan ho a ese school na nkasa afa ntoma paifra
Yeah, that's papa pasabo dimbio na. Reverend Father Stephen Osisechere. You. Patrol me din the mic, Kateche mic edudomfe. Wow. Yeah, ben we. I be see you akateche bebre so mu. E bia o mate bi hu hwa on be kai o nti wo boyi ana. Enokre. Meko form 1 1976. Oh good. And I'm free on 1981. Wow. Somehow mo de two year anim na dɔso. Wo kan baby fa adoya mo be ye foundation no eno ka ho asem any anniversary mo be ya eno so bo yewura amane say netie yo me da say the omni say em say me dey kan so kire mu kakra pokora school bia ye won kabomu na nkabomu no ye de ni na asa ye nige nti every year bia bo say wo twema bo say erect billboards all over especially around December and ye events no na last year the end ye ne say nyama yiru anko kana obo no so dey sakonfo no che yare no nyama no ko embo ti last year na hwe say e ka yenso ye body gi ani ye de kan ye hubom ni ade no ye de be ye fundraiser na ye de be boa and ye de ye fundraiser as a matter of fact that day na scare ye that day na na hine be hia hine ne is company for the room it me realize that amount of 300,000 na now say ye de abadada ye my home up to second ade no eduro na yeru atukwan ene say third one o ye na de kese nti na mu ye beja ye nti me ne besere protocol for say be say na ne be ye nti na mu hu say ne ya ba be ye donation nti hill company o che no ma say patro ma 300,000 cedis. Wow, 3 billion. Yes, Yedamase papa. And anniversary no so e be ba so no me say wo boy yewura achia me amane eno so say netie patro hu mata de ebu nsi atro at 70. 70. School no nyame adma next year na nya 75 years. Wow. Na ye yi na sutre because he did 70 never born amane. Odne ni mo nyam beta e mane e kama. Inti 75th no 1 year away. But they be here say be born amane no say hu ye bi ma na e manhye no. Inti na ba be born amane. Ebedru on school na nya 75 years nyame adma next year. Asembe na obegina akatachie old students and current students nyina na mu aka kire yewura chiame afa modern boy yewura abo ama ne suku agina ne naso ebesi ne ensem no so wo ready because niam a oye no bebre na wo sa hwe sebe titiufo a school no atete wo mo na fa te so hene be hia hene oye ho surgeon Asantehene na aba che say bebre ene ne ya waye no bebre yentimi nka ne nyina nti yede ane say brene brown no yete say bi a oye dwumadie bi anaso initiative ayi bi say a na yede ahoden ni bibi yede babu bi a na yede akwakwota akire edanase that's a body na sada ho pacho me din the mic edudomfe akateche global president akateche diokunani yedamase yema mutiri nkwanso nyamisham bebre nyamisham